Ukuphupha-ke ngokudutshulwa akusilona-ke iphupho elihle, kuyiphupho-ke elibi. Abanye-ke abantu bazobhekana naleli phupho elibi ngaphandle-ke kwezizathu. Uvele nawe ungaqondi ukuthi-ke kwenze njani, mina ngahlezi nje ngiphupha kudutshulwa. Kanti-ke abanye kungenzeka-ke behlangabezane-ke nalesi gameko sephupho esibuhlungu-ke, noma kube ukuthi-ke leli phupho kusho ukuthi khona izimo ozohlangana nazo-ke ezingekho zinhle, ezimbi nje impela. Kubalulekile-ke ukuqonda incazelo yamaphupho. Ngisho ngabe-ke kungenamqondo ngaso sonke isikhathi. Lokhu-ke okuthunyelwe-ke kuso kusiza uqonde-ke ukuthi-ke ingabe iphupho lisho ukuthini. Iphupho-ke lokudutshulwa kungasho-ke ukuthi kunabantu-ke abakugadlayo. Kungenzeka ukuthi khona abantu abadinga ukukudubula, abadinga-ke umphefumulo wakho. Noma ngabe ubani-ke ophupha ngokudutshulwa noma ukuba-ke izibhamu-ke uyazibona obhekene nazo-ke, lelo phupho lijule kakhulu. Isibhamu simelela-ke umbhubhisi, lokhu okungaqeda ukuphila komuntu. Amaphupho amanjalo awawona-ke ngempela imibiko mabi, abika-ke izinto ezimbi. Eqinisweni bangaze-ke bezame ukukutshela ukuthi-ke usengozini, kanti-ke futhi-ke udinga ukuzinakekela kangcono, uzibheke, uqaphele impela ngoba leli phupho liyinkinga impela. Uma-ke ulokhu-ke unamaphupho amayelana nokudutshulwa, ulokhu uwabona njalo, kungenzeka ukuthi-ke unokukhathazeka ngesimo noma ubuhlobo bakho bamanje empilweni yakho, ukhathazekile nje impela. Lokhu-ke kungase-ke futhi kukhomba izinkinga emsebenzini-ke okuwona noma umsebenzi wakho. Uma-ke uzwa sengathi othile ukukhomba-ke ngesibhamu, lokho-ke kungasho-ke ukuthi ukhathazekile mayelana nokuthola-ke okuthile okuyimfihlo noma-ke obekufihliwe empilweni yakho. Kanti-ke ukuphupha ngokudutshulwa-ke ungafi. Uma-ke othile umuntu ephupha-ke ngokudutshulwa futhi kodwa kube ukuthi akafi, uhlangabezana-ke nephupho elivamile-ke elibhekwa njengephupho elibi kakhulu. Abantu-ke akuvamile ukufa abakujwayelekile ukuthi-ke ufe ephushini. Ngicabanga nawe ukunakekela lapho-ke abantu bephupha-ke ngokudutshulwa kodwa bengafi, bangase-ke bekhathazeke ngokuthi-ke babonakala kanjani-ke kwabanye, noma-ke ngisho nendlela-ke abaphila ngayo phambi kwabantu. Ngiyacabanga ukuthi-ke ucaciselekile-ke mlaleli obuzile, ngiyacabanga ukuthi ucaciselekile-ke mayelana nephupho lokudutshulwa. Usungabuza-ke nawe iphupho odinga ukuthi sikuchazele lona.